ko ngewe itariki enye za 2026 nzoba nyujuje imyaka 40 hafi n'itandatu, kubera kuko ndajaga gusatira 50, kandi ko murabona shobora gusirimbana na Rishare ugifite 20 tukaruhira rimwe. Ngaho da kugira ngo mu myaka 46 ngiye kuzuza, Imana yampaye mu ruvyaro rw'abahungu n'abakobwa, irumpamo umugabo nkunda, ikimenyetso yakiberetse. Ndabishimira Imana, ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. What are we speaking about? Urukundo. Love in action. Urukundo. Yabagaruke kabisa. Oya ntabwo muri kwishima muko nishima. Iyi ni imbuto ijambo ry'Imana tubinyujije mu buzima bwawe. This is the seed, Lord of God, that is sowing in your life. Tubikoze kugira ngo n'aba itariki ya mbere ya 2026 umutima wanjye uragushima, wabaye uwo kwizerwa, wakoze ibirenze ibyo nyagusabye. Ibyo nge nyasabye Imana sibyo yampaye, ahubwo Imana yampaye ibinkwiriye. Nawe nubitekereza neza urasanga Imana yarakoze ibirenze bya bindi wanditse itariki ya mbere ya 2025 akubiba ngatangiza 2026. Hari uwo nyabivyemo naje none wari kuba wageze hano wabugiye guhabwa ifaranga mbere yuko umwaka utangira wamarukigira nabi. Moses, uyu ni umwaka wo kubiba mu rukundo kandi mu bikorwa. Ngacuranga iziga n'impano turimo twakira, nawe kandi rundi uri ku ruhande. Umwaka w'urukundo mu bikorwa, kubera kuko ari umwaka w'urukundo mu bikorwa. Moses naducurangire, hanyuma abakunda igisirimba kibahe mu rukundo kandi mu bikorwa. Ngacuranga gusoza umwaka amahoro, wayibyinira, wakora ikindi.
enye za 2026 nzoba nyujuje imyaka 40 hafi n'itandatu, kubera kuko ndashaka gusatira 50, kandi ko murabona shobora gusirimbana na Rishare ugifite 20 tukaruhira rimwe. Ngaho da kugira ngo mbwira Imana ngo wa Mana we warabikoze. Mu myaka 46 ngiye kuzuza, Imana yampaye mu ruvyaro rw'abahungu n'abakobwa, irumpamo umugabo nkunda, ikimenyetso yakiberetse. Ndabishimira Imana, ntabwo mbifata nk'ibisanzwe, kandi kubera ko atamenyereye kubikora mwabubonye nyine kuko byamugoye. Surprise si ibintu by'abagabo, ntimukajya mubarenganya ngo ntiwankoreye surprise, ngo abandi bajya babakorera surprise. Ntabwo ari ibyabo, ubwo usanga yitumije amateraniro yatangiye, ambutiyaje iri mu mihanda kubera ko atari ibyabo. Rero wa mugore we wowe uri hano ujye ubabazwa nuko bataza baguha amagifti ngo bagukorere surprise. Ujye umenya gutanga, si impano y'abagabo. Abagabo bajya bakora ibikorwa bigari, utudetaye n'utwaca abadamu. Rero niyo mpamvu mujya mumenya ngo birya dushoboye tubibakorere, nabo ibyo bashoboye babikorera umuryango, kuko abagabo ni umutwe w'urugo. Kubera kuko twebwe turabafasha, kandi buri umufasha buri umuwede niwe uzumenya aho imisumari iri, aho simiri, aho imbaho ziri, umufunda bayihagarariye ari kugikwa arimo Imana ibaho umugisha. Muri iyo myaka 20 nyibaze ndi Imana ibaho umugisha. Muri iyo myaka 46 nyibaze ndi mu itorero rya Foursquare turabashumba. Ko murumva ntaratangiye umuhamagaro ndi muto, kaba ntarabivamo. Iyo Mana niyo kwizerwa. Ongera wicurangire Moses, wicurangire uvuga nge turi mu mashimwe. Nimwumva Imana, ndimo ndavuga ibyanje nawe uvuga ibyawe.
ibaho umugisha nimwicare. Mana yicaye mu ijuru ahera, igira ibizima 24 bihora biyiramya bivuga ngo urera urera. Ahubwo ibona ibigukwiriye irenga bya bindi wasabye, aba ari byiguheza. Nimba wemeranya nanje uyikomera amashi. Imana yacu niyo kwizerwa ibihe byose. Warakoze Yesu, wakoze ibikomeye mu mwaka wo gutera intambwe. Twabonye imbaraga zawe, tubona gukomera kwawe. Imitima yacu irabihamya, intekerezo zacu zirabihamya, abaturanyi barabihamya, abadukurikira barabihamya, abayoboke ba Foursquare barabihamya, abashumba barabihamya, natwe bashumbye duhagaze hano turabahamya b'imirimo y'Imana. Iyo Mana data ihora ikwiriye icyubahiro ibihe byose. Nimunyemere tuyikomera amashi, iragahora ku ngoma. Haleluya. Ninde ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Nyumvishije ariyo tugomba guhagararaho kugira ngo mvuge ijambo Imana yashize ku mutima. Ikintu gitangaje, buriya hari umuntu ushobora gutekereza akavuga ngo buriya kuba nge na Bishop tuvuye mu rugo rumwe ngo ambwira ivyo yateguye nkamubwira ivyo yateguye, ntibirabaho mu buzima bwanjye n'umunsi n'umwe. Anshira kuri gahunda nkabirebera kuri groupe tubaho twese, ntazamenya ngo yateguye iki nanjye simenya ngo yateguye iki. Nikimenye nuko mba yaje nyanditse hariya, sinyigeze mfata iyi kaye ngo nyandikemo, ariko nyatangajwe n'ibintu nyateguye nivyo yavuze byose. Bishaka kuvuga ngo ubu ngiye ni repetition no guhimbaza no kuramya Imana, kubera ko ijambo twarangije kuryumva kandi gikomeye, ijambo ry'urukundo. Kandi mu bikorwa muza abantu bazakubwira ngo ariko ndagukunda atarakohereza n'inoti y'igihumbi. Buri urukundo, buriya ururimi ruterura ijambo rukavuga ngo ndagukunda ntirwonanirwa gufata ukuboko ngo kohereze mu mufuka rukohereza igihumbi. Basi umwe fantimwe. Tuve mu rukundo rw'amagambo tuje mu rukundo rw'ibikorwa mu izina rya Yesu. Ni rw'Imana idushaka, kubera Yesu bamuduhaye mu bikorwa. Imana ije kumutanga muri teori. Ese tuba turi hehe? Uyu munsi tuba turi mu ijoro ry'ubusabane risoza 2025 twambuka. Tuba turi ahandi ngo none baba badutafunira ngo amajosi byuzuye impigi. Tuba turi mu kabare ariho twagiye gusoreza umwaka, ariko kubera ko Imana yatanze ikabishira mu bikorwa, niyo mpamvu natwe tugomba kugira urukundo ruva mu magambo rukaja mu bikorwa mu izina rya Yesu. Dusomere Yesaya igice cya 43.
turongera mu kanya zitange ndibaguhe Yesu kuja vikwazo nuko imbaraga z'Imana hera Padre Silegra. Viva la salve! Hasta un visionario.
Yesu Kristo. Amahoro y'Imana we muri mwebwe mu izina rya Yesu. Mwakira amahoro y'Imana. Mwabakobwa mwe ntimuzatwarira inda iwanyu. Mu izina rya Yesu. Twanze inda z'indaro. Mu izina rya Yesu. Sema amen. Amen. Abakobwa b'Abakristo bakoze b'Imana. Imana ibabundikire mu maba yayo. Sema amen. Tuvuge cyane ngo amen. Cyagira ikibi kizakugeraho muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Ikibi kije kure y'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Ariko mumeze gute? Nimwakire mu izina rya Yesu. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Mwakire ibyiza by'Imana uyu mwaka. Tunapokea papa. Ariko arakantu Moses yarakozeho. Akonga akomoze waruga kozeho. Gashiremo twumve papa. Kaje. Tripa salari de tanda la conforme.